Edith Kobusinje nuwe yabingirwa mu itaka rye na bwanyuma hakarugayo munyambabazi akamuhita karyo kombeka hakajo kandi nako katwirwa umuyaga atyo nuko kuburo buraro akatandika kuraro mu kanisa bwanyuma y'ibyo nakubaho TV West kije kumworeka makuru agacencwire kandi ari izoba abeje bishomere ryabwera Nyange Girls Secondary School abarkwegitiro mu kigombe cyabe cya Leos Club na Interact Club bahereza ibintu ebirumwe mefarasi amashoka sabuni na byone byo munju otireho na sente kareba story yo go mukiku TV West so karaya members abantu ba koderiyo uno wa Interact as a twena no service to the less fortunate so twari burejo story twavuga twaka wagira bashara mu kugenda n'icyo twakubasika kureba ngo twamuyamba kuba nitatu n'abazire nitwe tukavuga ko habu kugira ngo nawe tukavuga ngo no muzire aba babanza kuhumuruzo mu kazogo barukurabira mu kushaba tokamanya nyencha kare yawe lieta ekirungi obundo kabiro yurukangiro mbara ningo yurukangire nkayi kuzo mu kanisa harimo enshonga habwaki kandi mukama nintekateka ngo akwinire plane nungi ni kusimira horhanga hoko horhanga nazo kuko mwisheme yagamba na shoro ngo nigugira noza gumaho to kuzakufa rero rebo burungi goha aba bamuhe bintu ebyamaraho miliyoni 2 hamwe na sente kurubaka kwata abatiro bataho nimbasima mukama bongerereho na hati nimwe nimbasima orabakozi ro munshaho ye mazima kanyurukira mukama yayihira amungerere TV West abo kurra umurango kandi kumwabukira TV West gwabuga isiyona waka ari richa wabwera Nyange Girls aha miliyoni 8 ezero kwetagwa kombekero mu kikorogu erizoba basigaho imitwaro 9 yonka kandi kuwako banoyenda kumuyamba norabira hasimu ya Pastor Aaron ayesiga mukama aha 08 mushanju 12 8 8 5 gasha kwa Mike Twachire.